jodoh kada hendak tapi sah lagi. Namun Ibu Riana dasar bungas cantik sekali, karena bang dipandang sangat nang menikmati. Cuman Pak ai ulun itu nang lawan pian, tak lupa mau ucape be untung benar cilai itu nang be parodi. Memiliki istri kayak Ibu Riana, bilang nang bungas benar kayak nang Pia Palen, kayak nang artis di TV. Jue turis kaning harap benar mau ukir kadehi, cuman nang kenal benar kayak tunjuk nang ini. Jadi nang di atas ada nang dimiriki MS gelo ngalih benar manyambeti. Nang jelasnya ulun di sini mamat dahi, si dini bejual kosmetik bini-bini, cuman ada becampur paling belakang sikat gigi. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا دينا لك مبروك مبروك ألف مبروك عليك
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Rabbi salli wa sallim malam hari pergi ke kota pergi untuk bertemu Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Kepada ibu bapak di sini seberataan anak Tuhan nang anom atau adik kakanakan. Jadi nang tidak lupa ulur mau ucapakan lawan buhentian ini seberataan. Ini nang pemula ja ulur mengucap salam. Jadi nang kesepian nang ada di sini pastinya seberataan. Itu nang salam ulun ini dijawab akan karena menjawab salam suatu kewajiban. Bila biar menjawab biar nang dalam hati kada usah benyaringan. Jadi sekali lagi ulun membulikiakan. Jadi nang lawan ading di muka sabarataan. Jangan sakadar pian nang tatawaan. Jadi dingai salam kakak nang ini dijawab akan. Jadi pengulun ini membulikiakan kepada buhan pian di sini sabarataan. Jadi ini tak lupa ulun mengimbauakan. Bila ulun berucap kaina dijawab akan. Jadi sekali lagi ulun membulikiakan. Assalamualaikum, ulun mau ucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Terima kasih lawan pian berataan. Nang mana salam ulun tadi menjawab akan. Jadi kita berdoa di sini sampai rataan. Nang mana menyahut tadi mau ucap salam. Mudah-mudahan berataan kita nang salamatan dunia wana akhirat selalu dalam lindungan. Dalam lindungan. Jadi mandihin kami mana rusakan. Ini nang pemula ulur mau ucapakan. Terima kasih banyak kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Nang mengundang ulun di sini bemadihinan. Istilah tupang kata mengundang kami sarumbungan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan kepada tuan rumah itu nang Bapak Rudi dan Ibu Riana nang sudah mengundang. Jadi buai tak lupa lawan pian kami ucapkan terima kasih banyak. Pasti
Tapi atawa kurang ulun menampilakan, atawa kaina ulun tak salah ucap, anang di hati kada nyaman. Nang jelasnya ulun sakadar belajaran, adi dalam bemadihin ulun nang behapalan. Jadi nang tidak lupa menghimbau bebuhan pian, anang ada tuh di sini pastinya beretaan. Sebelum madihin lanjut dingai betapok tangan, alat tepuk tangan. Ayat dimadihin ulun mana rusakan, sebelum bemadihin cilai ulun berjalan. Alangkah baiknya sedikit himbauan, kita ngini panggung di adakan. Jadi nang lawan biar ulun mau ucapakan, lawan tuan rumah itu nang beparodi, nang pihan ma undang. Jadi nah kipas angin sudah diandakakan, cuman mangai andaknya adik kamu kaakan. Jangan andaknya nang itu nang di belakang, supaya cilai ulun kada tapi bepaluhan. Jadi bemadihin kita kawa belanjut hari ini mana rusakan. Jadi nang tidak lupa menghimbau bebuhan pian kepada bapak ibu acil-acil beretaan, atau adik-adik bila hendak berjugit kesini aja sempian. Karena kada papa kita nang hari ini khusus nang behiburan, tampolo to hari ini kita nang bedepatan. Jadi nang lawan ibu bila hendak beigel buai kawan nikae kasini nang beduaan. Karena bang kae beigel mulai pamulaan, jadi ulun berlanjut di sini membawa akan. Sebelum madihin lanjut sekali lagi tepuk tangan, alat tepuk tangan. Jadi mandihin ulun melanjutakan, acil karudung ongo nang tadi bejualan. Jadi nang lawan sidin pinanya pangjualan, di manakah maandakan. Jadi buai lawan pian ulun mendoakan, mudahan bang pian selalu sehat badan, mudahan laris manis buai pian dagangan, mudahan tahun kaina ibu pulang betianan. Alah aja dimadihin ulun melanjutakan, sebelum bemadihin tak jauh ulun berjalan. Alangkah baiknya lawan bebuhan pian di sini seberetaan. Kita hari ini dahulu nang perkenalan, kami dari negara kecamatan Daha Utara, dari desa Paharangan. Jadi nang lawan pian selamat nih berjumpa hari ini betemuan. Itu wabil khususnya warga nih Kalayan. Kalayan bi tadi gang gembira kami masuk ke dalam. Jadi alhamdulillah kita nih berjumpa di sini beretaan. Hanyar nang kedua kami maisiakan acara ulang tahun, imbeh nang tengah hari cuacanya kepanasan. Cuman alhamdulillah kipas angin diandakakan, mana kipas anginnya binanya disembunyiakan. Amun nang kipas angin kada jadi diandakakan, ulun nang bemadihin buai maahirakan. Jadi pangulon di sini nang melanjut kita nang bemadihin behiburan hari ini. Gesan acil-acil nang hanyar haja kesini, pian bakumpul haja nah ampih bang bejugit ini yai sidin kae karena tuh beju
madihin ulun mana rusakan, jadi nang tidak lupa ulun nih bang mau cabe. Lawan bapak ibu nang ada di sini, cuman banyak ibu-ibu aja nang di sini. Lawan nang kakan-kakan tak banyak ada di muka ulun nang maite. Jadi nang kakan-kakan sedikit kakak sapae, cuman kada kawa beretaan lantaran pang orangnya pak ibu tak banyak. Ada nang pertama nang anak bini-bini nang memakan jagung ulun kada ditawari, muntung becan limut tuyat kada disapui. Jadi nang lawan ading bila memakan jagung dingai kakak ditawari, berangai sabelah gitu gesan kakak hari ini. Ada juga berdiri nang kakak mau cabe, lawan nang ading-ading nang ada tuh di sini. Nang do di belakang nang baju para muka nang awak pindah tak tinggi, liwar bevaluhan cilai liir kadehi. Jadi nang lawan pian asap belum do kasini, dingai lamunnya kawa itu baju sakulah ke rumah holo di sini. Jadi nang lawan pian dingai nang kade papa asal hadir hari ini. Jadi nang tuh di muka ulun cilai mamat dehi, waktu ni madihin belum mulai tadi. Ada nang kakan-kakan nang baju habang ini, saikongnya nang begundul cilai tuh nang hari ini. Inya memakan es cilai nang di dalamnya, di muka inya buangi, kikira bang minum es inya kada mangatujui. Jadi nang lawan ading kakak nang mamadahi, bila nang di dalamnya kada nyaman mencobahi, dingai jangan dibuang itu pantai jejak, kalau bina ada tadang sar timbul bederah nang dehi. Jadi nang lawan ading kakak nang mau cabe, ada baju kemeja nang ada di muka sini, rambut nang tak panjang lihat kada diminyaki. Jadi nang di higenya nang kada tapi ada rambut nang begundul hari ini, cilainya sedikit tannya beisi gigi. Beisi gigi jadi madihin ulun melanjutakan, kita nih berjumpa di sini sebertaan di dalam acara ulang tahun ading nang lalakian. Jadi mana adingnya nang berulang tahun ulun kada malihatakan, tuyat bang awaknya liwar kake kenalan. Mana mama pian kakak hendak menyapa pulang, jadi tidak lupa ulun mau ucapakan lawan ading nang ulang tahun itu pangarannya. Jadi pangarannya ulun kada becatatan, sakadar cilai ngaran di padahi kawan. Jadi pangarannya Ahmad Maulana Ridwan. Jadi nang lawan ading kakak mau ucapakan, pipinya pang lama pinanya nang gencang makan. Jadi nang lawan ading Ahmad Maulana Ridwan, dingai nang tidak lupa kami mendoakan. Jadi nang lawan pian di sini saberetaan, gesan ini ading nang berulang tahun kita mendoakan. Jadi ulang tahunnya ujar nang kasables sudah nih berjalan. Jadi nang lawan pian kami mendoakan, mudahan itu ading Ahmad Maulana Ridwan inya panjang umur selalu sehat badan, mudahan sekolah pian nang pandapatan, jua pian berbakti dingai lawan kuitan. Mudahan bang pian nang pastinya bang dingai kami mendoakan, di mana pian bagana selalu dalam lindungan. Mudahan bang pian dingai kaina sekolah pastinya tuh
jadi ngaran abehnya ujar nang tadi rode ngaran sidin benaran amun nang umanya ibu Riana bangaran jadi nang lawan pian ulun nang mau cape bang abehnya cilai ada tuh di sini nang tuh beduduk ada hendak tapi pisah lagi namun ibu Riana dasar bungas cantik sekali karena bang dipandang sangat nang menikmati cuman pak ai ulun itu nang lawan pian tak lupa mau cape abe untung benar cilai itu nang beparodi memiliki istri kayak ibu Riana bilang nang bungas benar kayak nang Pia Palen kayak nang artis di TV jual turis kaning harap benar mau ukir kadehi cuman nang kenal benar kayak tunjuk nang ini jadi nang lawan pian kami mendoakan kepada bang pian itu laki binian terutama ibu Riana dan bapak Rudi kita mendoakan mudahan bang Sidin panjang umur sehat badan mudahan bang Sidin rezeki dilancarkan ngapa nang hajat Sidin mudahan dikabulkan usaha buhan pian diberi keberkahan dunia akhirat tidak akan terpisahkan bahagia selalu kami mendoakan mudahan bini pian bulan ini beisia ala beisia jadi bang kami cilai nang malanjute nang maundang kami nang ini ibu Riana cilai nang dinamai waktu awal datang tadi kami kesini kami disuruh makan cilai di dalam sini jadi nang makanannya cilai nang nasi goreng ayamnya nang bericik kada behimpil di endeki tapi nang ada papa asal kami marasane Bu Ei terima kasih lawan pian hari ini jadi di dalamnya banyak benar kosmetik cilai ulun maite cuman peralatan cilai banyak bini-bini jadi nang lawan kawan atau wani penonton nang ada di YouTube kami saumpama pian hendak cantik datang aja kesini ulun ada berdusta tingawi penjualnya tuyot nang bunga sekali jadi nang lawan pian tempatnya di Padahi ini bang tempatnya boleh di Kalayan B jadi bang ulun sedikit mau ulangi tempatnya nang ini cilai nang di Kalayan B jadi tangalih benar sedikit ulun marinci jadi nang di atas ada nang dimiriki MS gelo ngalih benar manyambeti nang jelasnya ulun di sini mamadahi Sidin nih bejual kosmetik bini-bini cuman ada bercampur paling belakang sikat gigi jadi nang lawan pian kami nang mau cape kami nang awal datang kade tadi membawa belum bersikat gigi bila ampih madihin kami cilai itu diberi sikat gigi jadi bang ulun cilai malah jutakan sudah tadi ulun naurian menyebutakan jadi ulun belanjut cilai nang bepaluhan karena kipas angin kada jadi diendakakan jadi nang lawan pian liwar kapupurunan bujur bang tempatnya kami disediakan cuman harinya cilai ngaran di bawah tindak lalu rasa kepanasan mana kakan-kakan bakar rumbung kebanyakan ada nang ada mandi cilai nang babau masak
ulun padehi bila nang hendak habis cilai beriakan kasini. Jadi bang ulun di sini melanjutkan jadi nang bemadihin cilai nang behiburan di dalam nih acara ulang tahun kekanakan kami memulai tadi pukul 2an cilai itu imbah kami nang makanan jadi nang lawan pian kami mau ucapakan kue hendak beigal ke depan memberi pian nih sawiran tapalik jadi bang ulun gue melanjutkan jadi nang lawan pian ibu-ibu beretaran atau acil-acil nang pian berdirian bagus benar sidin salawar bebelang macan. Jadi ulun ini melanjutkan acil di belakang tuyat baju belang macan nang sidin bang bendo di kepala beendakan jadi nang lawan acil tak lupa menyapa pian mudahan panjang umur buhan pian sehat badan sehingga kaina kau pulang betemuan jadi nang pukul 3 ibu mama dahakan satu mat lagi madihin ulun ampe kain ajar disambung imbah asar cilai kedua kali jadi nih sawiran tuan rumah memberi langsung 300 kesini cilai berdiri amunnya bebegi cilai ulun kaina rugi karena cilai ulun mulai nagara manunti jadi nang lawan pian mangai nong kipas angin cepat dihidupi ulun panas benar cilai mulai awal tadi jadi nang ulun pulang cilai nang mau ucape terima kasih banyak lawan pian hari ini nang duit bang cilai lawan ulun menjulungi jadi ulun doakan pian nang hari ini cuman nih menjulung duit sampian dahulu lah paribedi kalau pina duit juga ada nang menyuruhi tetap terima kasih ulun nang mau ucape kawakah putarannya paman ini dilecui pina gemet benar kada tapi terasane nah terima kasih ayo tak bulik anginnya ada angin. Jadi bang ulun cilai nang melanjuti terima kasih banyak kepada tadi amang nang duit menjulungi mudahan bang pian manai duit lagi bini binanya nang di muka toyat tuh nang bini nang pina lamak cilai nang pina tinggi jadi nang lawan pian sakadar nang mamadahi bila hendak membebam pian nang malam ini ujar dengar haber ada usah dilepiki jadi nang lawan pian ulun nang mamadahi nang ni mamadahi cilai ni belum bebini ulun masih bujang cilai kada suah bebini umur ulun 20 sambil mencari bini acil bebaju kuning tadi nang mamadahi acil nang baju elen ujar nang belung ini nang belung ini jadi madihin ulun melanjutkan jadi terima kasih belum ulun mendoakan lawan tadi amang anang duit memberi
Allah cilai nang tuan rumah nang undang kami itu terima kasih pastinya wan beparodi lawan jua amang nang duit manjulungi langsung ulun doakan pian nang hari ini mudahan buhan pian itu nang panjang umur sehat setiap hari mudahan buhan pian dilancarkan rezeki mudahan bang pian dimana tuh bagana selalu dilindungi mudahan sabar taat dilancarkan rezeki sehingga buhan kita kawan nang naik haji ala naik haji jadi pangulon sakadar mamad dahi jadi sidin bang tadi lawan ulun mamad dahi ada kakak nang bunga senang di kesini kami bangsa kader lawan pian menyapai ulun kader wani menyambet kalau mai sudah beleki jadi nang lawan kakak sakader mau ucapi bila belum belaki mudahan tuh jodohnya cilai lakas mana moe bila nang pian kawin kaai diundang kami diundang kami jadi pengulun di sini melanjutkan cilai ini madihin ulun menarusakan jadi nang tidak lupa ulun memadahkan ajal nang di muka menguap kaluluasan pinanya bang sidin emang antuk kauyuan umaka demang aku cilai nang disasuban jadi ulun belenjot madihin menarusakan kita nang bemadihin dingai nang bagayaan lawan ading nang di muka lamun kawah dudukan jangan bang berdiri cilai ngalih mangamira tuh ya tupang amang jadi lawan pian kakak mau ucapakan kita langsung berdoa lawan ading beretaan nang ada di muka baik nang laki-laki atau nang bebinian mudahan buhan pian panjang umur sehat badan mudahan sekolah buhan pian pandapatan jual lawan kuitan dingai maasi-asi bila ditakur kuitan mudahan buhan pian selalu dalam lindungan dan umma abahnya bagawi para jakian apa rajakian jadi madihin pamanai ulun lanjutkan ulun bemadihin nang itu di sini manai hanyar pamulaan jadi ni andaknya leh paman di kalayan kami tadi bang masuk ke sini nang tu dalam gang jadi tu bang gangnya tadi gang gembira di muka nang betulisan jadi alhamdulillah lawan bebuhan pian hari ini betemuan mudahan sabar taan panjang umur sehat badan sehingga kaina kawa pulang betemuan jadi rombongan kami cilai banyak nang bujangan jadi doakan kami nang nih bujang-bujang cilai hanyar betiga nang sudah bebinian tarutama hamdan jempol kagegenalan ujar bila jempol itu cilai nang ganal kikira ganal lagi nang ada di dalam
depan. Nang ulun tadi marawa lawan pian bejualan. Jadi cilaiwan pian ulun meminta rela bila ada kesalahan. Jadi bangsa dikit ulun memberi himbauan. Lawan nang ibu-ibu ading-ading buka jalan. Karena bang motor hendak lalu ke depan. Jadi tuh kada jadi sidin satu sorangan. Jadi nang lawan pian itu begena aja di sini nang bedudukan. Jadi nang lawan ading nang ada di muka sini. Jadi nang lawan pian kakak nang mau capek. Ini anak siapa awak kenal sekali. Jadi nang lawan inya sedikit kakak padehi. Bila nang awak lamak cilai nang kada rugi. Karena awak lamak bila nang tu sampian paling inya numanya makan nang tak gencangi. Jua nang awak lamak tinggai pian kada rugi. Karena hantu berenak kada lipot manyumpani. Alam manyumpani. Jadi madihin ulun melanjutkan. Jadi nang tidak lupa ulun nema ucapakan. Jadi cilai bang sudah acil mamadai tuyat jam 3an. Ayo habe madihin cilai ulun hendak betahan. Karena satu mat lagi orang nang tuh hendak ajen. Jadi nang lawan pian kita ngini berdoa dahulu sabarataan. Bila ulun berdoa berataan diaminakan. Jadi nang lawan pian dimana aja bagana berataan diaminakan. Jadi ulun berdoa cilai mamulai akan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan sabarataan. Kita nang panjang umur cilai nang jua sehat. Mudahan kita sehat itu nang walafiat. Mudahan berataan kita nang kabul hajat. Mudahan rejeki berataan tambah meningkat. Apa usaha kita mudahan tuh berberkat. Mudahan bang kita kaina dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan berataan kita nih selamat. Mulai dunia gini sampai kaina ke akhirat. Ala ke akhirat. Aja dimadihin ulun mana rusakan. Nah rame kalau ibu di muka nang baigelan. Jadi bila baigel buai kada usah supat. Ngaran nang bemadihin kita khusus behiburan. Jaka ada sawiran hakunai ulun umpatan. Jadi nang lawan pian ulun melanjutakan. Jadi nang lawan ibu nang hanyar haja datang. Nang sidin baka mata tuyat ipok dikapit di tangan. Jadi nang lawan ibu ulun mau ucapakan. Jadi pian bang buai ayo habe senang-senang. Karena nikmatihin kita khusus hiburan. Ngapa nang disasah di situ nang kakan-kakan. Jadi ulun belanjut ini menarusakan. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan. Kemana hendak buka sandal diikuti di tangan. Habis bangsa rike oleh tadi nang kuitan. Jadi ulun belanjut cilai membawa akan. Agesan nang ibu-ibu nang ada di hadapan. Jadi baiklah aja buai jangan sopan-sopan. Tombolo hari ini kita nang berdepatan. Aja dimandihin kita betarus pulang. Tombolo pang kita di sini betemuan. Lawan ajel-ajel paman-paman berataan. Jadi nang tidak lupa ulun
ulun ucapkan ulun meminta rela lawan pian berataan bila dalam madihin terjadi kesalahan lebih atau kurang ulun menyebutakan bila hendak beigal gue kada usah supan lainnya di YouTube ada ditayangkan istilah tumpang kotak kawa melihat pulang jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan ini nang tak lupa terakhir gesan sampian ibu kerudung hijau tuyat sidin beigal tina hendak menangis jadi ini berlanjut ulun mau ucapakan jadi tak lupa ulun membawa akan sedikit madihin dangdut kita membawa akan bila madihin dangdut di alun nimbang terbang jadi ulun membawa sedikit kesan sampian